Hvaljeni Isus i Marija. Mi smo obitelj Vukov. Ima nas 7 članova. Ja sam Ivan, ovo je moja supruga Tatjana, sin Luka, Ivana, Ana, Lovra i Marija. Ja napuštam mama, tata, papa. S obzirom da smo velika obitelj, najvažnija stvar je da se dobro organizujemo, da svako izvršava svoje obaveze. Naravno, tata i mama moraju dobro da funkcionišu da bi to uspelo. Znači, ako se oni dobro slažu i obitelj je jaka i sigurna, svako u našoj kući ima svoje obaveze i zadatak i onda tako na taj način možemo da postignemo sve što od nas zahteva. Dice nikad dosta. Mislim dobre i zdrave, ali evo, da se ne nahvastaju, da ne budu uobraženi, oni jesu dobri. Jednom prilikom su mi rekli da sam napao puta jer sam rekao da koliko u godini i mjeseci, toliko bi želio dice. Tako da za sada imamo 5. Evo, mi imamo 11 dece, nije lako, teško je, ali eto, najveće je blago što se Bogu uzdamo, Boga i Bogu naš uz Božju pomoć i Bog je valjda pogledao nas pa dao njime zdravlje i eto tako se postiže. Kao djevojka ja sam mislila da ćemo imati 4 djece. To sam mislila kao prvi plan, zato što sam mislila da ne moram ja biti tako velika mama kao moja mama koja je nas 6 rodila. Ali moj suprug, koji je inače jedinac, je rekao može i 5. Naše 6. i 7. dijete su isto vrlo velika radost i blagoslov koji su nam došli i za koje sigurno možemo reći da su nam na neki način možda i najviše radosti podarili, jer su jednostavno život je pokazao da su posebni po tome koliko znaju pokazivati ljubav i kako znaju primati ljubav, osobito od nas i od svoje braće i sestre. Znači, dica su bila planirana u svakom slučaju, ali ne ovoliko. Mnogi ljudi nas pitaju jesmo planirali ovoliko dice i nismo, zato što kao svaki roditelj mislimo 2, 3 dice, naše mogućnosti, ali nismo shvatili koliko ipak smo nekad i snažni, pošto su oni sa različitim sposobnostima i oni su kao mozaik u našoj obitelji i svako ima nekih dobrih strana koje kad se sve složi postane neka jaka celina. Tako da sad vidimo koliko je ipak smo puno dobili, ali kad čovjek razmišlja svojom glavom ne shvati da ima nešto više od naših misli ili mogućnosti. Čak i kada se na neki način pomogne i kada bi možda i država pokazala neko razumijevanje i prihvaćanje, to bi bilo sve malo naspram onoga što sve treba ipak izdržati, što trebaš dočekati da svi postanu ljudi, otplakati svoje suze za svako dijete, svoje radosti preživjeti za svako dijete, sve bolesti koje neumitno dolaze, znači kažeš kada imaš 1 dijete pa bolešljivo, a šta kada ih imaš, ne znam, 10 pa su 3 bolešljivi ili 5 bolešljivi. Doktorica dođe u boks i kaže da nema reakcije na terapiju i da Ana će umriti. Znači, to je to. Nema više šta, jer oni ne mogu ništa drugo da urade, a pošto su žlijezde po cijelom telu, ne mogu sve izvaditi. Znači, tako da, kažem, reakcije na kemoterapiju nema i to je to. I onda nam nije bilo svejedno, znači, bez obzira na sve. I, mi se utječemo inače, znači, od Luka još kada je krenuo u vrtiću, Mariju Petković, tu kod nas Suker, utječemo se Blaženici Mariji Petković, pogotovo od kad se Jana rodila i molimo njen zagovor i pogotovo znači kad se od leukemije počela lečiti pa non-Hodgkin i onda smo u dogovoru sa našim župnikom prikazali misu u čast Blažene Marije Petković, dali ili da je uzme k sebi ili da je ostave nama. Znači, pošto su to bile muke, Ana je bila jedva 10 kila, ona je bila kost i koža od tog non-Hodgkina
I stvarno je bilo jako teško i gledati, a i ona se, znači ona je uglavnom ležala, nije mogla ni da sedi, ni ništa. I onda je bila prikazana misa, znači ili za spas ili da je uzmu k sebi. I evo, posle 3 godine, evo sad će biti 3 godine, to je bilo za Uskrs na vodeni ponedeljak, evo 3 godine će biti sad za Uskrs. Oni su je nam ostavili, hvala njim lipo, mi uživamo u Ani. Nadam se da bi oni uživali kad bi je uzeli k sebi, ali eto, hvala Bogu, ostavili su je i ona je sa s nama. To nam je jedno veliko iskustvo i da nismo onda imali vire, da ne bi sve to ni preživjeli, jer je bilo jako, jako, jako teško. Uzdam se u tu Božju providnost i kad je najteže bilo, kad su trenuci bili neizdrživi, kad su bolesti, visoke temperature, kad je neimaština, kad nema šta staviti na stal, za jesti ili razmišljao sam, pa nisu to moja djeca, nego Božja djeca. Ako su oni s planom došli, onda Bog ima za njih plan. Ne treba ja da se brinem baš toliko oko toga, iako bih volio mnoge stvari da su malo drugačije, ali evo, sretan sam što sam dobio tu čast da imam svoju suprugu i što zajedno odgajamo ovih 5 krasne dice. Kada te ljudi vide sa svom djecom koje idu na pričest, na blagoslov i nakon mise ti prilazi i kažu to su sva vaša djeca, jesu. Bog vas blagoslovio. Od danas ću moliti za vas, da imate snage. To su ti trenuci kada se sve ono što je teško, a ponekad jeste, kada je sve ono što je možda neprespavane noći, neke neugodne situacije, kada se sve to nulira. Kada kreneš iz početka i kada vidiš u stvari plod svega onoga što si radio. Smatramo da, pored osnovnih ljudskih vrednota koje želimo prenijeti svojoj djeci, znači prvo da znaju da su ljudi, da su vjernici i naravno da onda znaju svoju nacionalnost, da znaju svoj materinski jezik. Nije bilo upitno, riješili smo se da ih upišemo u hrvatske odjele. Eto sad imamo 5 đaka u hrvatskim odjelima i bez obzira na razne probleme, jako smo zadovoljni zbog toga. Djeca su u skladu sa svojim mogućnostima uspješna i nama je drago jer bez obzira na sve probleme, ono što možemo posvjedočiti i dati svoje djeci je to ono što smo mi sami. Dica nam iđu u hrvatske odjele, zadovoljni što možemo da im pružimo priliku da uče je na maternjem jeziku. Knjige kasne, ne znam ovo ono, ali snalazimo se uglavnom. Učiteljice su bile dobre, evo sad i ovi nastavnici svi, tako da treba da se to održi, da
niko da se ne boji da upiše dite u hrvatski odjel, jer neće sigurno biti mu lošije nego ovima u srpskim ili mađarskom odeljenju, tako da samo nek se odvaže i nek upišu svoju dicu. Ja sam Hrvat i to ću i ostati, a drugo ništa ne mogu da kažem. Pomažu, najviše šta imam pomoć od katoličke crkve, od njih najveću podršku i koliko imamo od njih podršku, meni duhovna podrška je potrebna, drugo još možemo. U principu neko pravo odobravanje mislim da smo doživjeli jedino u okviru crkve, znači jedino gdje bi ljudi možda i ljudi, eto možda sama crkva imala razumijevanja da prihvati da je to zaista Božji blagoslov, da brojna obitelj nije neodgovornost, nego nešto zaista što je korisno i za narod, i za crkvu, i za sav svijet, jer naša djeca nisu naša djeca, znači naša djeca idu dalje, naša djeca su uspješna, pametna, radna, dobri ljudi, odgajamo ih najbolje što možemo i oni će koristiti čitavom svijetu, ne nama. Teško je i zaista suosjećam sa svim brojnim obiteljima, sa roditeljima i sa djecom iz brojnih obitelji i sa roditeljima brojnih obitelji, jer teškoća je puno. Najviše u tome da se osjeća neka predrasuda prema tim obiteljima, da su ta djeca možda više zapuštena ili da su ta djeca sigurno da se nema dovoljno vremena. Sjećam se prvi put kada sam 3. dijete čekala samo, jedna susjeda je kazala: a kako ćeš ti stići pokazati pažnju, eto sad i tom 3. djetetu, i kako ćeš stići zaraditi za sve njih, kaže ti ćeš čitav život raditi za patike. Pa sam ja rekla ne samo za patike, radit ću i za patike, radit ću i za odmore, radit ću i za rođendane, radit ću i za poklone za Božić i za Uskrs, radit ću i za to da idu u kazalište, radit ću za to da ih školujem, radit ću zato što ja vidim da je to smisao. Posao stalni nemam ni ja ni ona i tako da i oko dece najviše provedemo vremena. I najviše što se možemo sezonski u sezonskim poslovima zaraditi u poljoprivredi. Ovo sve drugo je samo ako zaradimo, to su jako male pare. Ja kad sa konjima, šta nađem sa konjima, sa zapregom, kud ja mogu doći, sa zapregom ja primim posao, a ako ne mogu da s njima, onda tako i s njima, sa konjima iznesem nekad po lošem vremenu i decu u školu i odlazimo pred njih i tako. Pred Božić ove godine pala mi ideja na pamet iz onog crtanog filma Baltazar. Kada se pozdravlja, odjavljuje od te svake epizode, konzerve lježu, odnosno ribe u konzervu lježu i spavaju, tako da imat ćete prilike da vidite jedan od mojih izuma, da nam vrlo malo prostora može se lipo i ugodno spavati. Pošto spavamo, onda ne mislimo ni nešto, sanjamo anđele i tako dalje. Nije puno potrebno prostora. Evo, od ove sobice smo napravili neki dnevni kutak za kartanje, odnosno za molitvu, za gledanje televizije, rad na kompjuteru i tako. Velika obitelj ima i veliki problema i mali problema i sve. I zna biti zdravo teško, ali zna biti i zdravo lipo. Jer I više je tako. I više je lipog nego teškog i sve to lipo priđe preko onog teškog, tako da ni ne mislimo na to teško. Uz mnogo odricanja u životu ipak se da sve postići zato što sve bude nagrađeno. Znači svaki trud i što se nekad bude i teško, sve se to u životu nagradi. Znači, život dođe i prođe, nosi neke svoje poteškoće i sve nepredviđene situacije i to, ali ono što je najlepše u obitelji uživati. To je ono zbog čega ja mislim da nas mnogi prepoznaju kao, ne znam, vesele i jes kako ste super i to.
jeste da mi zaista se trudimo uživati jedno u drugom, uživati u djeci. Mislim, obitelj koja ne zna uživati može imati i malo novca i puno novca, može ih biti ili malo ili puno, uvek će možda biti onako malo kiseli i natmureni i sve, ali ako uživamo jedni u drugima, ako uživamo u toj interakciji, u razgovoru, u svemu, sve je puno lakše.